Nā, ko tahi te pō, etahi o ngā uri o Taranaki whānui e noho whakatā ute ana ki Taikuru ara ki Shelley Bay. Ko te ingoa o tēnei rōpū whakatumatuma ko mau whenua, hei tā rātou ka noho te rātou ki taua whenua, haere ake nei te wā. Hei te marama o Poutu te rangi a te rātou, ka tāi te tohe mo te whenua o Taikuru ki te kōti teitei, kia ki te ake ai tātou no wai ke taua whenua wenerau. Anei rā te pūrongo a Rapaira Tāwhai. E pau nei tōna mana motuhake ki tēnei whenua. Enough's enough. We want our land back. He whenua I hokona atu hei whakatū I ngā whare toru rau, nā te kaunihera o te whanganui a Tara te whakatau. Kāri waka ai te hoko atu tēnei whenua mātou, me hoki whenua mai. It isn't meant for a whole lot of houses that it's going to be full of only people who can afford to purchase. It wasn't for that. He pika ēnei o Taranaki whānui, kua wehe atu. He kaupapa kūaroa e taupatipatu hia ana I waenga I te iwi. I tukuna ngā tono a mau whenua kia kaua te whenua e hokona kia mutu rāno te take I mua o te kōti teitei a te rātau. E tau ai no wai ke te whenua. It's Māori land that's being taken and through devious means by the Crown, by the Council and by people who have authority. Nō reira tō rātau noho tā ute kiko nei, me te kōrero ka noho ki reira haere nei te wā. We're here for the long haul, when we can. We've just been offered, Linda and I have just been offered a camper van that's going to be brought in here and camped up. And so what we're doing at the moment is we're setting up wharikai, a kitchen and place to eat. We're setting up the marae, so we have a place for manahuri or visitors to come onto the marae. Hei te marama o mai he tau ai te take ki te kōti teitei. Rapaira Tāwhai te karere.